Hello guys, tuning kakiman sa anaw kabit sabing kat blok ka bolutin niya khat insicho kanulam nu silong ako na hunga kanulam pa lilin ta mani hin di Mapura bon ho tiang ko hem ka sang kholo chapang ho bon ho so na so che ni ga de kopi badi kan hidung kan sim he Adi deh, kamla. Ni deh di hot. Tapi hot le tu nak. Eh gay mo. Hanulam pa ta new market langa kachi hona chawa cargo hoy ka hol khan la lakki mu mong lo ama size de dong mana hanulam pa li ni how pen khat mo cho yang guys how pen ho cha zala som nga na ka kide tha kin hona cho hon he za na ki gul jing lang si yong ya gul jing lang panga si cargo kit nui si o kami si ei wang a dei chi mu zo lo ma size thi na cho yo ka then tha on cha pa ha pen chu da som nga ka dong cho ha ti guys dam se ta ve